Kuri ubu birasa nkaho bisaba gukora ubuzima bwawe bwose cyangwa se ugafata credit uzishyura ubuzima bwawe bwose kugira ngo witwe landlord cyangwa se ugire aho utaha hitwa iwawe ugire ubutaka bwawe. Ubukode kuri ubu ngubu ni nk'imwe mu nzira y'ubusamo irimo kugenda ikemura iki kibazo. Ni ukuvuga ngo mu mpande nyinshi z'isi ndetse n'ibihugu biteye imbere ubukode buragenda bwiyongera kurusha uko umuntu yarwana no kubaka cyangwa se kugura ubutaka, kuko nibyo bisa nkaho bigishoboka. Amafaranga amwe ukeka yuko ashobora kuguhindurira ubuzima ni amwe mu mafaranga bamwe mu bakorera mu bihugu biteye imbere batakaza buri kwezi bishyura ubukode bw'amazu, ndetse akaba ari shambo rimwe ifite icyumba kimwe, uburiri bumwe. Iyi ni imwe mu mijyi twagiye tukwegeranyiriza tukubwira ibiciro by'amafaranga bishyura ku kwezi, ndetse mu nzu y'icyumba kimwe ifite n'igitanda kimwe. Ni M2 TV Rwanda, njye ndi Moses. Kora subscribe. Urubuga rwitwa Wealth ni urubuga rukorera muri Amerika ndetse rukusanya amakuru y'ibijyanye n'ubukungu butandukanye ndetse n'udushya tujyanye n'ubukungu. Nirwo rwatwegeranyije inkuru. Reka dutangire. Hong Kong ni imwe mu mijyi iteye imbere ku isi, ariko nyamara ubukode bwayo buri hejuru cyane. Amadolari 2252 niyo ahagaze ku kwezi ubukode bwaho bw'icyumba kimwe ndetse n'uburiri bumwe. Nizere ko muri bukomeze kugenda muzirikana ko iyi ari inzu imwe, umuryango umwe ndetse n'uburiri bumwe. Reka tugendane. Izi ni miliyoni 3,227,776 kuri ubu ngubu y'amanyarwanda wishyura ku kwezi kugira ngo ubone aho urara gusa. Los Angeles amadolari 2,662 arizo miliyoni 3,786,223. Miami 2,000 by'amadolari na 811 arizo miliyoni 3 z'amanyarwanda n'ibihumbi 9,949. London amadolari 2,858 ndetse zikaba miliyoni 4,059,309 y'amanyarwanda ku kwezi gusa. Zurich muri Swaziland cyangwa se Switzerland amadolari 2,869 arizo miliyoni 4,080,648. Singapore amadolari 3,000 n'amafaranga 2 arizo miliyoni 4,269,420. San Francisco muri Amerika amadolari 3,348 arizo miliyoni 4,456,448. Tugana ku musozo n'inzu ya mbere ihenze ifite shambo rimwe yo kubamo mu gihe kingana n'ukwezi ihagaze miliyoni 5,794. Mbere yuko tuvuga uwo mujyi iherereyemo, banza ukore subscribe kuko ndakwizeza ko hano uzahasanga ibyiza gusa. Ni M2 TV Rwanda, njye ndi Moses. Ku mwanya wa mbere ni New York, niwo mujyi urimo inzu ubukode buhenze cyane kurusha izindi. Miliyoni 5 numva ko ari amafaranga ari ku rundi rwego, ni amafaranga menshi mu manyarwanda ndetse akaba na menshi mu manyamerika.